What do I remember? Using a condom every time? Yeah, I remember. I don't ignore it. Using a condom every time during sex is really important. Wow, Ria is smart. Life will be safe for sure when condom is used always. Don't ignore, remember once more. Kadar barshnong lom kerwiang kalapun ko burom yau MLA ka South Shillong masan bor Shulai. Hadian baula sya ajir ban shimti kum menteri batamai haka sorkar senrop jong ka Meghalaya Democratic Alliance ban pekya ketenan Animal Husbandry and Veterinary, Arts and Culture, Printing and Stationery, bat ketenan Legal and Meteorology ka sorkar Meghalaya. Ya ka jingalang penkuburom la penlong hayung wali ka dorbar shnong hakalai terik risau haka jinga don ki nong shong shnong nalor ki weide ki riurang ba na ki we ki dong ki shnong. La penkuburom ya umasan bor Shulai da ka jain spong bat tiar sa jingken mau bala pendep da uwahe shnong lom kerwiang malamat o lalu bat advisor ma hamewan lalu. Wahe shnong malamat o lalu ula ongkum ke shnong kadap da ke jingkemen haba ukun ke shnong ula syajid ban shimti ya ke syuki menteri sorkar ke jela. Ha ke jingkeren umasan bor Shulai ula ong ba mau udai ubriu kumba ong ke ketien work more talk less ne penduna ke ketien kambun ke kam kum kiwei pat kinong yalam ki penjur tang ke ketien ha ki jaka pat ba kat ba hamadan pat ke kam ler. Habaya day berkejing dawa jong kedorbar shnong na kebentaban penbiang soundproof hayong wali kabakot lai pupralak tengka. Na keliang umasan bor Shulai ula ongkum UMLA na kaway ka constituency kamlong kabasok ya uban penyo jingarap sya kaway pat ka constituency. Henry watla ka taon persyang panyekeren balu MLA ka jawai constituency ringkat ketenat banle ya kebadan kam. Ya ka jingalang la penyai da usembut wahe shnong ma dayo lang pakma bat layo ka jingu blay na usopilos liwan the court isi bat la penwaya ka jingalang da ki kentin ku blay na u assistant general secretary ma tremi ki liwan. Kamu kare walk more topless. Rapununa gani kakam. Lapunjoro di kre. Jaga mayu pilih pun. Di leaders di parti. Di wujud di kelam cesurok saya cerenti cesejen. Ndai apa film kakam. Dia tiba. Ikam ngomong kasih ka kijur setengah keren. Karena penbi dari Syafil pada kamera. Mengador baru sedang kerana bertanya nong cenong yang ini kat cenong lumpur yang kawai yang akai ini. Sekat ini tuh yang sound system yang bermain dengan ini soundproof. Kam ni apa hamba kamera kawan. Dan submit malam kabar KDPR DPR mood ke details project report dari ke flood estimate kedua lokal beliau ma waila miki sila level prama te kat ni udaman no minister in charge of agriculture kepada malam uri resubmit yang jangan tidak tik apa department te Ugi oli papralak dalam menurut ni bahawa untuk konsumsi yang daw em kari action balai bawa sumber kibabun kinong pan kibabun ki application ka konsumsi ka bagi mikmat balai ni Aisyah ka konsumsi ka bagi mungkin option daw cim kabur te resubmit dengan jangan daw ya klamu kolik yang apa kawan cuma wailah miki selalu yaman menstar ini udah ke yang berbeda yang ada bersama dia discuss you initiate pada department agriculture dan bahkan di skim mana keambang mereka hall what kata ngah apa lawan sports club
indoor stadium le mana kami home ke skim ko indoor stadium ko wara ako laban sports club ay tule am application ka ba so aprala ya ka boleh ka sound system yo tu lo mu tu naga sen la government tenagalian yo kalau beruang le paru ko changa yo recommend ni kan nagalian ne bahwa rap he 38 lakhs ne ye bi of enhance harus san bahwa rap ne he incorporate bagi we the expenses the mud revise estimate recommend ni kan apa department ni te yo lain lagi tu Delhi yo pe ini ko wan ka skim ko PS yo nga diskusi yo pe di kata ka paisa move here through the recommendation juga state government apa center you move naga dengan Ministry of Art and Culture mau kabar ke skim akan beli no problem tu persangli dengan yang ngau malam kalau bersong tu you move dengan skim kam dan siapa nak kata ini sendiri man orang dan kata itu siapa yang berdong besar yang iwa orang man kemung dia senang pergi. Hajui boleh siapa orang itu skiman lekat yang wan jam naga konsensi teman pulai jadi siapa mau pilih ni jan hadir nak konsensi mo wanan hayung bayi. Kata jan kuat dan kuat kagam betit. Tayulki wa kini kecing yo ay penang buram. Biyo nak konsensi hayung yung bayi man ke kecing berku. Kayo masan bon, yung lagi coco mucekya, yung lagi coco mucukri, yang ka konsensi, kaptam yang ka district ko ikastit yung orang kui. Kau kabinet istan, ito ang pagpapan konsensi, henday hampay lang yung orang ikastit na galihan yung orang kui. Dude, Priya and Reha both want to meet me today. I just met Shreya yesterday. What should I do? First, go and get yourself tested for HIV. HIV test? You have multiple casual relationships and unsafe sexual practices. So it is important to get tested for HIV. You are scaring me, bro. I'm not trying to scare you. I'm trying to make you aware. Having sex with someone without a condom carries the risk of HIV. Why are you always ignoring this? Do I have to remind you every single time? And yes, you seriously need to change your behavior. Okay, fine. I'm not ignoring it. Sorry, Priya. Sorry, Reha. Today I am giving time to the HIV test, not to you guys. If your habits are like Rahul, HIV test is important for you.